Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ikan biag ti pakasaritaan ngayon patulod. Ti pagayam ang nagpailingad iti nagan a mayang, dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin dita istasyon ti radyo. Jak inlanad ti pudpud no anagan ko, ket kiddawat, nga awagan naklatan iti mayang. Agtawa nakitan iti 40. Ngem to'y pakasarita ket napasamak. Idi agtawa nakpailang iti 22. Bueno papagayam, intay nga rudinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni pagayam amayang. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mano ti taon mo? 22 akon, ma'am. Di kay agdanag. Langakla ang tikas Latin teenager. Ngam nasurukan abain ti titawan ko. Mabit laang, ma'am. Takitaan nyo ti sedula tapno mamati kayo. Oh, adto'y ma'am ne. Wan nga paiso. Nagagatak nga agtrabaho, ma'am. Iso asaan kayo nga agbabawi ang mga lakanyak no bilang. Mabalin ka di, Mayang? Mangala ka iti police clearance wano NBI clearance mo? Ma'am? Di mo ko mapanunutan na pagduaduan ka. Ngam kayat ko lang ti agsigurado. Agsubli ka apaman nga addan NBI wano police clearance mo. Sapay na ko, ma. Tadi na klinong ko laang ni ma'am. Adda clearance ko. Sapay ko mataawatin na nga agpaiso. Agtuktok agpay. Sino ka? Anya ti maipay ko? Siyak ni Mayang, sir. Adda ka din ni Ma'am Lily. Ada. Siyak ni Alex. Ti asawa na. Mala, sumar ka. Sir, Di kagbabain. Ala, sumar ka. Umay ka, Mayang. Biliba ka, talaga nagagat ka. Ngam ne, amano itirugrugi lang day ta, Mayang. ay na, saan ma'am? Ikarik, agnanayon ti kinagagat ko amakit kita yu ita. Sa anak to nga agbaliw. Nasaya at launay. Saan kami nga istrikto nga amo? Tangay stay in kamat? Aginana ka, nulakit di taawanan ti aramidam. Di mi kayat ka ni manong mo nga abuswam ti bagim. Amang ano, sakit ka, Mayang. Di kayagdanag, ma'am. Jak aramidan dayta. Nasaya at no kasta. Iso na laang, ma'am. Takid dawag ko maama minsan iti makabulan. Kat sumarong karak iti balay mi. Iranak iti day off ko, ma'am. Tapno mailiw ko mati amak. Awan parikot. Day off mo tunggal Domingo. Tada kami matitibalay nga agasawa. Mabali mo ti agawid iti balayo tunggal Rabi ti Sabado. Ngam agsubli ka kumamat laang iti malam ti Domingo. Tapno maasikaso na kami kanimanong mo iti agsapa ti Lunes. Mayat mat ti trabaho man niya anak ka. Saan kami mailiw unay ken ka? Ta tunggal Rabi iti Sabado. Adda ka dito'y balay. Untatang, nasingpet dagiti amo. Iso akastoy. Agyaman nak iti Diyos. Naimbaglakit din ta nasingpot dagiti natumpungam nga amaw. Dagiti nga mindaddo makat ay nakakaasid da. Dandan ni awan sarday da nga agtrab-trabaho iti balay ti amo da. Awan pa'y day off da. At irigat na, saan da pa'y idaas swelduan no kwa. Ay, saan akas tada Ma'am Lily kan Sir Alex, tatang?
Sapay lang ko mga raw tasan ni agbaliw dagiti amom nga uray no addanton anak da. Saan, tatang? Di ka kadiagdanag. Itinasurok ali maabulan kun nga agpapaay kadakwada. Napaliw ko at talaga anasingpot da. Iso apatsyak asaan danto apulos nga agbaliw, tatang. Sa dino ti kayat mo apanganan, ading ko. Sikan ti makamu, manang. Sikat ti agpili. No sa dino ti kayat mo, ijay ti panganan tayo kada tatang. Kayat ko nga ipaay ti amin akayat mo, ading. Tapno sa isaya ato mo ti panagadal mo. Di ka kadiagdanag, manang. Talaga nga ipamaysak ti agadan. Kayat ko, apaman na makaturpusak, makatrabaho akadagos. Tapno matulungan kayo ka ni tatang. Nasaya at day ta ading ko. Di naktultuladan asaan anak kaadak iti kolehiyo, ha? Kasanumat nga min, katinultulungan mo ni tatang ananggad. Apaman na nakaturpos ka iti high school. Iso di ka nakapag-college. Ading, Kaday ti makagapo. Iso akayat ko mati makalpas iti kursok, manang. Iso akayat ko ti manggad adagos. Tapno siyang tumat ti makaamo kada kayo ka ni tatang. Ne, anyo dagito yung sangpat mo, mayang? nateng, Ma'am Lily. Impaw itda tatang ko. Kas pagyaman da kada kayo, tanasingpet kayo nga amo. Ay, una yan. Idanon mo to ti panagyaman ko kadakwada, ah? Wan, ma'am. Di kay agdanag, tama kadanon. Kat, kumusta damat ngay, di balayo? Mayat-mat, Ma'am Lily. Naragsakak nga rod. Ta sumaysaya at ti panagbiag mi. Manipod na kastra kada kayo ababaonan. Si Kamat. Agpaiso, Ma'am Lily. Ma'am, di mo ko matagidaksan. Ngam, madlaw ko analiday ka. Ha? Adda ka di parikot, Ma'am Lily? Jaklaing pagarop. Nakariing ka pa'y lagayam, Sir Alex. Adala man tirabi Si Kagayam, mayang. Ala, sir. Api nga agin inom ka. Adda sarak mo inton bigat. Saan ka di? Jaka mo, no, somrakak. Kasla, awanen ganas ko magtrabaho. Ni, api nga sir. Saan ka mata na sabsabali kada kami? Sige. Dumngag ka tayo bagakan ka. Ngam, ikarim, adi mo ibagbaga iti uray asino. Ha? Kanayonan analiday dagiti amo. Saanan akas idi anaragsak da. Naimbaglakit din. Ta saan da nga agap-apa akas kadagiti dadtuma. Ay, unay matngaminan ay. Ni, asino nga taday ta umawawag? Sumbataklatan, taamangan no dagiti amok. Hello, good morning. Manang Mayang, umay ka diti ospital diti lugar tayo. Intaray ko dito ni tatang. Kalat-latan na napalimudong. Anya, sige, umayak ading ko. Urayan nakdita. Kasano daytan manang? Kasapulan gayam tidak kalagatad. No masigurado ti panagimbag ni tatang. Ading ko, Ore agsardengak pay lang nga agadan no iso ti kasapulan manang. saan ading ko? Ipamuspusak ti amin. Saan ka nga agsardang? Manang, Siya ti makaamong agremedyo. Dakkalagatan ti bulbuludan, mayang. Kasla, marigata nag-amang italagkan ka. Sir Alex, amamudak mat.
Saan nakadakas na tao? Napanak na kanyo matsiguron dayta. Ay, Pangaasim, Sir Alex. Kaya't kung agim bagti amak. Awanin ti sabali pa'y nga amok nga asitkan. Kaasyanda ko, sir. Urayan niya, aramidak. Basta mapabuludan dak ko, ma. ala. Tapno awan ti makunam. Kastoy laangan taramidan ta, mayang. Nas ka na matungpal ti amin na bilin ko, ha? Awan, doktor. Kanda giti inresetak nga agas. Nas ka na magatang amin. Kastamot ang mapagtumaryo ko mati pasyente ti umno nga oras. Awan ti rumbang nga maliwayan. Awan, doktor. Alang nga rod, taasi kaswag pa'y dagiti dadong mga pasyente. Hoy, manang. Ito'y pala ang anak kamot talang ka. Hoy, manang. Ading ko. Anyat mapaspasamakan ka. Kasarsarita na tayo ti doktor. Ngamulmulagatam laang. Apay ka di. Ha? Ako. Awan, ading ko. Pasensya ka lang kuman. Ne, apay nga'y mayang. Kasla ka na yun kamutan nga agmamayo. Kan saanan akas itisigod anadalus to'y balay. Ma'am Lily. Anyat mapaspasamak ka, mayang. Pasensya kan, Ma'am Lily. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ti amak. Kunak mano na saya atan ti kasasaad na. Di mo't kinunam kada kami, asaan mo't abaybay ang ti kabsat mo ti amayo? Pud na dayta, Ma'am Lily. Awan nga ro ti parikot. Iso ati kumatrabahong di ti balay ti asikaswam. Uwan, ma'am. Pasensya kayon. Kumusta kayon, tatang? Nasaya at mahit anak ko. Ay, pasensya kan Ni, apay nga kidaw kayo kanyak iti pasensya ngay. Uwan taga po iti napasamak kanyak. Kapilitan na sika tinagremedyo. Ita, di ka pa yun matulungan na manggad. Tamay parit mo tanyag trabaho ak itinadagsen. Amumot ang makikarkarpintero aklaang, taday talang taamo kapanggadan. Awan ti pagdanagan niya, tatang. Ti importante kat naging Mayang anak. Apa yan? Makaduldul ukak, tatang. Nagalsam ti rusok ko. Agdwa-dwa ni tatang iti kasasaad mo, manang. Ading ko. Ibagaman kanyang tagpay sumanang mayang. Adda ka din nobyom. Awan, ading ko. Awan. Ha? Oh, anya nga rodan ti mapaspasamak kan ka. Jakmat amo mo. Anya? Uy, mabalin ka di matikasta? Basta, ay wanam ni tatang ading ko. Saan mo ko maabaybay-an ti amata? Si kaman ti makisarita kan ni mayang, Alex. Nauma ako na kanayon ang makisarita kan kuana. Nagbaliw mo ten. Saanan akas idi ang nagagat? Lili. Nasing petak, amom dayta, Alex. Ngam sa bali mo ten ti sitwasyon ita. Maawatan ka. Ala, di kagdanag. Kasarita. Nasaya at mat. Damagam na niya ti mapaspasamak kan kuana. Apay ang kanayon akasdi, akaslak kanayon ngagmamayo. Wen. Siya kung timagam mo. Alang rod, ikagumaam nga amwen no anya ti mapaspasamak kan kuana. Saan laeng ati asawak ti dumdumlaw kan kamayang? Ore siyak. Madmadlaw ko mat ti sabali at tignay mo. Napukawan day ti sigod a kinagagat mo. Kanayon akas lama imay-mayang ka. Anya ka di ti mapaspasamak.
Masikog ako. Anya? Day tadyag paiso. Nagbungan ti ka na yun na pananggargaraw mo kanya. Akatukad ti gatanda na bulod ko kan ka. Mayang. Masikog ako. Kasi ka ti ama. Anya Jake kunam, mayang. Manang Lili. Lili. Anya Jake kunam, mayang. Ulitan man. Manang Lili. Masikugan. Ni Manong Alex ti ama. Takinid daw na kanya nga anak-anak. Katukad ti kwarta nga inaramat ko a pinagpaagas ni tatang. Lili, bakit? Agpalawaga ko ma... Katsi ka. Ulag ka. Hala, pumanaw ka itamat laang sakbay ang mapagaramidan ka itidakas. Kas tamat tanda si Kubo. Pumanaw ka! Pinadas mi kini Manong Alex nga inlawlawag kini Manang Lili. At ti kinalupos na ti makagapo. Iso ang nagbanag akas jay ti amin. Ngem di na kami pulos dinengeg. Ket tapno sana na kumaro ti amin. Pimanawak iti day di matlaakan nito, Mr. Lonely. Ket jakon nagpakpakita pay. Namimpinsa na pinugsat ko idi ti komunikasyon mi kini Manong Alex. Ita, dakkelan ti anak mi, ngem jakon nakirelasyon pay. Nagbanagak abalasang nga ina, ngem tilaangan pakaragsaka. Napintas ti komunikasyon mi ita, iti anak ko, ken ti amana. Daytoy man ti padas ko, to'y pagayam mo, mayang. Agyaman kami matiti panang ipatulod mo iti kapadasan, pagayam ko amayang. Nusakla amay sa, maawatak tinaaramid mo. Ngam iti may sa nga anggulo, talaga abid doon. Apay ngamin na di mo pinadas, tinagkid daw iti tulong iti sabali. Apay ngay manugot kalatan iti kondisyon ti amom alalaki. Ngam kasinti kinunak, maawatak tinaaramid mo. Gapota kayat mo maispal ti amam. Napasama kan ti amin pagayam ko, ket ti kapatgan, nagbalbaliw ka. Ket ingkid dawam iti pamakawan, tinagbiddutam, ket dimon inulit pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam amayang, dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti matdireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.